Yesa si sawea. Jésus ko hogbenwe. Asele kwa huumea. Fenu me ande kpo nu bomekpo. E inda ma okuno ga kelea. Amwele tianwe. Do ayin gbeto vivede ni. Kwa bada kuno zangla mesi de kholo bonu. Bonu dewe. Bana khode ba mamna sede gbetue. Bina ha no titre si we mame. Titre chapitre 2 verset 14. E wi unado. E sede jodo tamitome. Bona khomi do nuyanya bime. Bona sami doblo togumi meyi. E do kono getona. Bominano do kando nundagbo yuau. Ami. Jésus Christ sede jo do tamitome lobo khomi si nuyanya. Lo khomisi wahuhuma lobo le miwe e jeha do ministère akuno ena tianwe ba khomisi nu yama wahu si wonu ekowai a khomi do gbe podo kanjo tu epo ena tianwe ba egbe diano yira mi do togun tuwe mi doku tonwe do mi sanli gado ya asain beto pa beto de vode we ayin dion ana hun to lo bna de gbe setadi ando yi jomion lobo ya papa lobo na do wa zoda gbe na do Jesus Christ sin come ami won yi si afoya no de o ene vonu o ma una dajo tonwe do Jesus Christ sin come ami do gwela nde mi de o azoya no wa ena hunu lobo na do ko do Jesus Christ sin come banamo nu lobo na du de me anamo sisenda gbe de me do Jesus Christ sin come ami do peta de do vo ya yin klawe zunwiwe bana wa nu dagbe we e da no gbekpo no gbetole me lo na vonde a e we na imoa lo Jesus Christ sin come e zewe klawe zuwe lo bele zewe yaga e ka zewe yaga e na moten lo bo zanwe utuwe lo Jesus Christ sin come agbagbe lo ni tie lo gbezan tu me ayin gbeto pa me de do fode wa yin lo gbetole me do ma utien we adi nu de lo na le commentaire me je suis à lui. Bo commenter, bo liker, bo share me yin wanale, partager haye, bo abonner wale nous siano, nous gwele vono anas lesi humo. Dekiko akuno zaglame fi photon elo